Caroline Simpsons samling. Der er byen her, og jeg tror, de kan sige nogle ting også. Hvordan får man dem til at sige noget? Here, that's some riot gear. It's on the house. Just one of it, then. I've been in Reno for 6 weeks. Did I miss anything? That sounded like an explosion at the old Simpson place. What's the matter, Mark? I thought you loved Jello shooters. Everybody, please be on your best behavior. But no lipstick. What's the matter, Mark? I Og thought den you loved store Jello Simpsons bog. Og en masse andre bøger. What? Maybe someone would call me Og sir. så er der et krus og et glas og et vækkeur og en bold og en donut og badering. Og så har Caroline mange film med Simpsons, som hun samler på. Alle sæsonerne. Er der også dukkerne. Lisa og Bart og en rigtig stor Bart her. Og Homer. Og herover gemmer der sig Maggie og Marge. Slut.